Mo te whakaawe tāngata, ka are pea he pai ngā atu i a Harper Heta. I ngaro i aia o na waiwai, i aia e whitu tauana, engari kāre anō ia kia tuku i tōna waiwai koretanga hei tau ārai atu i te whakatutukihanga o ona moi moia. I maua ke tēnei hau tupua i a mātou i mua i tāna kanikani ki te Attitude Awards i tēnei tau. He kanikani te mahi me he pi waiwaka. It's a big opportunity for me. I was in it last year. That was also pretty cool. But I've never been like in a cool uniform like this before. And our shining star, the fabulous young Harper Heta, all of 13 years old. E whitu noa tana pake ke āka he iaia, tētahi nekehanga pītakataka. Kātahi ka whararawa, tōna a hotua iwi. Mai taua wā kua upoko māro te karawhiu o tēnei uri no te au pauri, kia kaua tana wharanga, e whakahaere i aia. Finding confidence, I reckon, because lots of people, well, last year I got bullied, so a lot of my confidence was knocked down, but I've gained it all back. Yeah. I nāia nei kua riro mānā tana rōpū haka o te kura o kaukapakapa, e tātaki. Kapahaka is more than just like a place where you just go to like sing. It's like where you make whānau and friends and relationships. Kua āwhina a Justine Hunter uri o Muaupoko, e mahi ana ki te kaporeihana āwhina hunga whara i te whānau heta. Beautiful, absolutely beautiful. I mean, she was tiny tot when I first got her, but seeing her grow and develop into a beautiful young lady. And yeah, no, super proud and got so far to go. But as you said before, it's all about your attitude and just not letting, being resilient and just getting on with what you want to do in life. And it's your goals, yeah. When I'm older, I want to be an inspirational ambassador because I want to show everyone that even if you have a disability or something's like wrong with you, you can achieve any goal, you can do anything because disability or disabled shouldn't define you. Ko ai ka mōhiohia harawa te a pōpō mō tēnei manu taiko, te Rauhiringa Brown, te karere.